Numwe mu mukino wavugishije abantu benshi cyane baravuga bati noneho ngira ngo abasifuzi Ferwafa yabakangwe, abandi bati noneho amakarita batajyaga batanga yose baraje bayamare mu mifuka yabo. Ibi ngibi ntibyagiye bitangazwa na bamwe mu bafana. Aha ngaha rero ni mu mukino wabaye ndetse uhuza ekipe ya APR FC na ekipe ya Kiyovu Sport, ubwo hagaragayemo amakata ndetse abenshi bakavuga bati ntago ibi ngibi byari bikwiye. Ngira ngo uwo mukino warangiye ama ekipe yombi anganyije ubusa ku busa. Aha ngaha rero muri uyu mukino bitaragiye bivugwaho rumwe, aho hari umukinnyi bita Sekiganda wa ekipe ya APR FC wahawe umutuku, APR FC ikandika isaba yuko uwo mukinnyi yakurirwaho amakarita cyangwa se ikarita itukura. Uyu mukino wabaye tariki ya 25 z'ukwezi kwa 10 2025. APR FC nyuma y'iminsi 2 gusa, tariki ya 27 z'ukwezi kwa 10 2025, yandikira ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa isaba kurenganurwa ndetse isaba yuko ibyemezo cyangwa se icyemezo cyafatiwe umukinnyi wayo Sekiganda cyavanwaho, ariko maginganga ya Ferwafa yashubije ndetse isubiza mu magambo abenshi bavuze bati uku nguku ni ukuri kwa Ferwafa, ndetse n'abafana muri rusange baravuga bati ibi ngibi Ferwafa n'ubundi nibyo tuba tuyikeneyeho kuba nta ekipe n'imwe yabogamira. Aha ngaha rero ni hahandi abantu bavuga bati buri munsi abasifuzi bahoze bavugwa ndetse na mbere baravugwaga, ariko ngira nk'uko mubizi Ferwafa yagiye ivugurura amwe mu mategeko agenga imisifurire mu Rwanda, ndetse inavuga yuko izashyiraho ibihano bikakaye mu gihe hazagaragara umusifuzi wasifuye mu mukino ndetse akaba yagenda hari ikipe runaka arenganije. Aha ngaha rero Ferwafa yavuze yuko umusifuzi wasifuye umukino wa APR FC ndetse na ekipe ya Kiyovu Sport nta kosa na rimwe yakoze, ndetse isaba yuko ibindi birebana n'ibisobanuro amakipe cyangwa se ikipe yareze cyangwa ikipe yarezwe ngo na ekipe ya APR FC ishobora kuzashyikirizwa iyo nyandiko mu buryo bwihariye, ariko ntago ari inyandiko ati igomba kuba yahabwa abantu bose. Abafana rero ba ekipe ya APR FC bakomeje kuvuga bati rwose iriya karita ntago ikwiye ndetse ntago yari ikwiye, ati twararenganyijwe. Ndetse abafana ba Kiyovu Sport bakavuga bati ahubwo APR FC yaraducitse, twakwiye kuba twarayinyabitse ibitego ikagenda ndetse yabyumvishe tugacyura amanota 3. Ibi ngibi rero bimaze iminsi bivuga yuko mu Rwanda ikibazo cy'abasifuzi, ndetse umunyamakuru ka NC Imfura y'iwacu yagiye avuga ati njyewe nibwa inshuro nyinshi, ndetse n'abandi banyamupira bose bakavuga bati hari ama ekipe akina ndetse bikaboneka yuko ayo ma ekipe atagakwiye kuba atsinda, ariko kubera abasifuzi baba batamiye cyangwa se baba bariye akantu, bityo bikarangira ama ekipe ataragakwiye cyangwa atarakwiye gutsinda uwo mukino ariyo atahanye amanota 3. Ntago ari ahangaha iwacu mu Rwanda gusa, ngira ngo ibibazo by'abasifuzi biri henshi, kuko mu gihugu cya Turikiya mu minsi ishize ngira ngo mwarabyumvishe aho abasifuzi hafi ya bose basifura muri shampiyona y'igihugu cya Turikiya byaje gusangwa, ahubwo hakozwe iperereza baje gusanga bose barabetingaga mu buryo bukomeye cyane, ndetse imikino myinshi babaga basifuye babaga banayiterekeyeho imitungo. Aha ngaha siho gusa, kuko no mu gihugu cya Espagne naho bimaze iminsi bivugwa yuko ekipe ya FC Barcelona nayo yagiye igura abasifuzi. Ni hagati y'umwaka wa 2001 n'umwaka wa 2011, ubwo ekipe nayo yagendaga ikina, ndetse bigaragara yuko nayo abasifuzi bagendaga bayisifurira imikino myinshi, nayo burya ngo yabaga yabishyuye. Ntago bizoroha mu gihe football umusifuzi ashobora kuba yabetinga, kandi nyamara ari nawe uza kuza kugena uko umukino urangira mu gihe ya betinze. Iyi ngiyi ni Tatibu Wadi, mu gace twise Tatibu Update, aho tuba tukugezaho amakuru abagiye acicikana muri showbiz ndetse by'umwihariko no muri sport. Genda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zose zitwa Tatibu TV, Instagram, TikTok ndetse na Facebook, zose zitwa Tatibu TV. Njyewe nitwa Eni Yusufu, duhure muri comment.